Tried to stay sober, tried to stay clean. Wake me when it's over. Bog svima ljudi, dobrodošli na epizod na mom kanalu. Danas opet igramo Rocket League. Da, čujte, zabavan mi je. Gradam do Legenda. Da, level sam 55. Oprosti ako mikrofon se drugčije čuje. Pokvaren mi je, uskoro kupujem novi. Tako da like, share, subscribe. Mi idemo tek. I ljudi, evo nas napokon nakon 300 miliona godina. Meni je ping opet ogroman, pa neko vjerovati. Neće nas to spriječiti. Dobra. Što se to bilo? Meni toliko šteka internet da ja jedva vozim. Ješte tamo. Ajde, ajde. Ne tamo. Ne tamo, Dragane, Dragane. Dobro je. To. Joj. Centar šut. Ajde, joj. Promašio cijelu loptu. Joj, pa ja ne mogu vjerovati. Pridricao u gol. To, majstore, bravo! Nije bravo, imaš, nabija. Joj, kako. Dobro sam, malo su zabio auto u gol. Moja. Evo ti. Gol, ajde. Ne. Kako dobra akcija. Dobro se popravim i sad ide, to je dobro. Čim si rekao da se popravio odmah banana. I gdje sad lopta? Ljudi, evo ja sad stojim na mjestu. Evo. Gledam samo koliki mi je ping. Ajde, tu sam. Ne to. To. Ne, ispucao mi je, joj, kapitan. De kapitan, moramo se vratiti nazad. Dobro je. Na granici ovo bilo. Ovo će fulati. To. Evo ti je. I drito kapitan. Joj. Dobro, nema veze. Ovo je mene pogodio. Ovo profesionalno igram. To. Ajde sad, nabac. Ide nabac. I baš kad on nabaci, ja nisam tu. Buraz moja, ne znam što to znači. Bravo. Fulo sam je. Pa ja ne mogu vjerovati. Oj, dobro je. To je to. Begaj. Hajde, evo ti. Fula loptu opet. Hajde, pogodi je. Poroki. To. Ne. Koliko obrana, već ima 4. To je 200 bodova. Pa ja ne mogu vjerovati. Sad ide oko. I još me ovaj ubijeno, super. Ovo je moj kriv išao naprijed, on je mene gurnuo, što sam točno na loptu. Sramota.
čista sramota. Dobro, hoću, ne brini se. Dobro, hoću čak ići u gol. Da, dobro smo rekao. Pa je obrani petu, to. Sužao malo. Bravo, bravo, bravo. A šta uradi? Dobro, ajde, nabaci. Joj, previsoko. Mislim, previsoko. Okej. Dobro je. To. I što sam fulao, ja ne mogu vjerovati. Evo ti je, ajde, gol. Pa ti si. Maximus Kek. Holy cow. Jo, pa ovo je Legend, nije niš napravio. 56 level, jes. Niče ljudi, idemo još jednu tekmu. Da pokažemo da mogu bolje odigrati. Javam se kad učimo tekmu. I evo nas ljudi, Jorba me spojilo. Igram, opet protiv Legenda igram, ja ne mogu vjerovati. Sad i opet mi ždeka na početku utakmice. Oj, ovo nije dobro. Ovo nije dobro, nije dobro. Nije dobro. Oba dvojca su. Ne mogu tu uništiti. Pa što napravi liče? Ima si 1 na 1 i zezno si. Dobro je. Do. Joj. Pa što radi ovaj, majko mila? Pa šta me govori? Ajde, sad imaš, ajde sad poleti. Obranim. Ne veze sam ja tu. Kakaj joj. Ajde, to Roki. Kako taj Zelembač dobro igra. Ali ne može on protiv mene. Joj. Malo su nas stisli. Nabije. Pa ne, tako je nabit papak jedan. Još mi turbo uzeo. Vidi ovo. Ja igram 3 protiv 1. Što je ovo? Vidi. Jedan loptu pogodio. Dobre. Pa što mene gura mi? Što me guraš, druže? Mislim ti nešto skrivio? Ajde, go, ajde. Legend. Dobre. Ne. Volili smo i on i ja. Ovo igra briljantno, nema veze da ovo ide u gol. Jesen nam je zabio gol. Jesen. Ma super. Ne Jesen. Što ovaj moj radi? Aj moj, idi na udarac. Pa ja ne mogu vjerovati. I čovjek kaj FK. Vidi ovo. Pa čekaj, ovo moj mene nabije. Aj zabi gol sada. Evo gol. Pa šta, kakav je ovo gol? Šta je ovo? Ima sreće što ovaj promašio loptu. On nešto priča. Hello? Ajde. Pa kako ju pogodi, brate, ko curica?
Dobro je, aj sad. Uj, oj. Dobro je, ajde, evo ti je. Nabija. To. To. Ne to. Koliko mi štekao. Pa vidi ovo. Pogledaj ovo. Evo super loptu se pogodio. Znači kako magica sam dobio 100 turbo. Može kad ti jo. Pa ti ne znaš. Pa ne mogu vjerovati. Bravo moj. Joj 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 joj. Full loptu. Ne, ne, ne. Joj. Ništa, jel da smo i drugu izgubili sada. Kako ispred mene nabija. I čovjek prođe između mene i ovog tog. I ovog mog frenda. Mislim bota. Ali vidi se da je bot. Ajde, marš. Dobro je. To, ajde! Krivo sam kako, tako ovo je prošlo. Ništa, bar smo gol zabili. Sad treba zabiti gol u 3 sekunde. Kako me zeza je. Ajde gol. Jao ne. Yeet clan. Yeet from laser beam. Ono gore nećete moći vidjeti što piše. 900 ping, ovdje moram završiti. Tako da ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ako je, like, share, subscribe. Mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Do tada, ćao!